Svuda su naprskani chemtrailovi, stoga čuvajte tintare jer će ta prašina pada čak i za ušiju, pogotovo u večernjim satima. Pritisak je pogolem jer udara sparina brate sa sviju strana. Tisto pobratime, dahnut se ne more. Sreća, eto na oblačenje s oblacima koji će ići po niskom nebu uz vjetrani pogon. U toku noć počeće sjevat pa isključite rutere i šporeti zidova. Uzgrmljano dolazi otopna vodena, u našim krajevima poznata ko kiša. Od Subotice do Sombora ubij Bože vrijeme. Od Sombora do Sremske Mitrovice grda sparno. Glavni grad zna se fancy, a što južnije postaje tužnije jer se na oblačenje sa svjetlicama očeka da dođe direkt ozdol neđe iz Afrike iz kišnije područja. Stoga svima u Nišu i niže preporučuju se visoko zaštitne kabanice marke Pljusak. Hvala na pažnji, pokrijte bubrege dok je kiše. Eto, zdravo!